تدارکی تحقیقارانی گنجائی وزیر سرفراز بھٹی سروگیا زوریہ گار و بیگواہ مردمانی کیسانی بابتا وزرا کمیٹی دیوان گتا دیوانہ وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل آر انور علی احدر و وزیر قانون احمد عرفان اسلم ہم ہوار بتگاں دیوان اختر مینگل کمیشن رپورٹ تفصیل جائزہ زورگتا اختر مینگل کمیشن سفارشات سرا ہم غور شعبے دیوانہ جبری گمشدگی سرا پالیسی جوڑ کنگے بابتا ہم تفصیلی بحث کنگیتا تدارکی تحقیقارانی گنجائی وزیر سرفراز بھٹی سروگیا زوریہ گار و بیگواہ مردمانی کیسانی بابتا وزرا کمیٹی دیوان گتا دیوانہ وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل آر انور علی احدر و وزیر قانون احمد عرفان اسلم ہم ہوار بتگاں دیوان اختر مینگل کمیشن رپورٹ تفصیل جائزہ زورگتا اختر مینگل کمیشن سفارشات سرا ہم غور شعبے دیوانہ جبری گمشدگی سرا پالیسی جوڑ کنگے بابتا ہم تفصیلی بحث کنگیتا